Vjerujem da većina vas ima razne kriptovalute na svojim walletima i čekate da cijena kriptovaluta poraste da ostvarite određen profit. Međutim, dok čekate rast cijena, postoje načini na koje možete povećati vaše portfelje kriptovaluta na vrlo lagan i siguran način. U ovome videu pokazati ću vam 3 najlakša i najsigurnija načina pomoću kojih možete pasivno zarađivati i umnožiti vaše kriptovalute. Ako instalirate Binance aplikaciju i kliknete na Fiat and Spot Wallet, bit će vam prikazane sve kriptovalute koje trenutno posjedujete. Većina tih kriptovaluta možete vrlo lako umnožiti. Prvi način za pasivnu zaradu kriptovaluta bi bio Binance Savings ili Binance štednja. Kad ste na stranici Binance-a, kliknite gore na Earn i onda na Savings. Možemo vidjeti da se trenutno na Binance-u može štedjeti 242 različite kriptovalute. Prihodi kod štednje se kreću najčešće između 1 i 5%, ali za neke valute Binance ponudi puno veće prinose. Kad se odlučimo koju kriptovalutu želimo staviti na štednju, kliknemo na Subscribe, odaberemo količinu koju stavljamo na štednju i potvrđujemo. U ovom prozoru možete vidjeti točno koliko ćete vaše kriptovalute zarađivati svakodnevno. Prvi profit od štednje će se pokazati na vašem Spot Walletu već nakon 2 dana. Nakon toga svakodnevno će na vaš Spot Wallet dolaziti prihodi od štednje. Također možete odabrati opciju Auto Subscribe koja vaše prihode od štednje automatski stavlja dodatno na štednju. Dobra stvar kod Binance štednje je to što ju možete otkazati u bilo kojem trenutku. Kad se odlučite da želite prekinuti svoju štednju, jednostavno kliknite na Earn, odaberete kriptovalutu koju želite prekinuti štednju i kliknete na Redeem. Odaberete Fast Redemption i potvrdite. Odmah nakon što ste potvrdili prekid štednje, kriptovalute se automatski prebacuju na vaš Spot Wallet. Također, nakon što ste otkazali štednju, morate ugasiti opciju Auto Subscribe jer u protivnom će se vaše kriptovalute sa Spot Walleta opet prebaciti na štednju nakon nekog vremena. Drugi način pasivne zarade je Binance Staking. Binance Staking je slično kao i Savings, odnosno štednja. Jedina razlika je što su kod stakinga puno veći prihodi, te kad stakamo moramo zaključiti naše kriptovalute na određeni period. Binance Staking odaberemo tako da kliknemo opet na Earn i onda na Staking. Vidimo da trenutno možemo stakati 101 različitu valutu na Binance-u. Prihodi kod stakinga su dosta visoki, prosječno bude između 10 i 30%, ali za neke valute Binance ponudi puno veće prinose. Kriptovalute kad stakamo moramo ih zaključati na period od 30, 60 ili 90 dana, te nakon isteka tog perioda vaše zaključane kriptovalute se vraćaju opet na Spot Wallet. Dakle, kad se odlučimo na koju kriptovalutu želimo stakati, odaberemo vremenski period, recimo 30 dana i kliknemo na Stake Now. Nakon toga odaberemo količinu koju želimo stakati i potvrdimo. Prihode od stakinga također dobijate svakodnevno i pojavljuju se na vašem Spot Walletu. Moj savjet je, nemojte previše novca ulagati u neke nepoznate i nove projekte jer im cijena u kratkom vremenu zna jako pasti pa ne dođete do nekog željenog profita. Ja najviše volim ulagati u stabilnije i starije projekte kao što su Polkadot, Internet Computer Protocol, Matic i slično. Dakle, istražite prvo tržište pa onda ulažite. Ili ako nemate previše vremena za istraživanje, barem otvorite CoinMarketCap i pogledajte da li je coin u koji želite investirati barem u top 30 ili top 50 po market capu. Treći način za pasivnu zaradu je BNB Vault ili Trezor. U BNB Trezor stavljate svoje BNB coine, odnosno izvornu valutu samog Binance-a. BNB kojeg stavljate u Trezor radi višestruku pasivnu zaradu što je super. Prva zarada je 0,35% godišnje u BNB coinima koji se svakodnevno isplaćuju direktno na vaš Spot Wallet. Druga zarada je što dobijate automatski coine novih projekata koje preko launch poolova i launchpadova dolaze na Binance. Dakle, kad god Binance prihvati neki novi projekt, vi dobivate automatski određenu količinu coina novih projekata, samo zato što imate BNB uložen u njihov Trezor. Opet bih napomenuo da kad stavite svoje BNB coine u Trezor, možete ih povući iz Trezora u bilo kojem trenutku.
dakle nisu zaključani unutra. BNB coine ulažite u trezor tako što kliknete na Earn pa BNB Vault. Nakon toga kliknete na Stake, odaberete količinu BNB-a i potvrdite. Ako želite povući BNB iz trezora, kliknete na Unstake i potvrdite. Evo to je bila 3 sigurna načina za pasivnu zaradu preko Binance mreže. Ako još uvijek nemate Binance, možete napraviti svoj profil preko linka koji se nalazi dolje u opisu videa. To bi bilo sve za ovaj video. Ako i vi znate neku drugu metodu pasivne zarade s kriptovalutama, molim vas da ju podijelite s nama u komentarima. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u idućem. Lijep pozdrav!